Now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav Harse i dobrodošao u podcast Offside. 18. izdanje, ne znam, malo prije smo upravo pričali, mi smo trenutno 138. najslušaniji u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da sigurno si nas slušao tamo. Hvala. Prepostavljamo da si ti zatvoren, kakva je situacija uopšte? Ti si u Cincinnatiju trenutno, ali tako? Da, ja sam u Cincinnati ovdje, izolacija, ne treniramo nikako, sve je zatvoreno i čekamo sada kad ćemo da počnemo. Sad ne zna niko kad će to biti, ali eto, vidjet ćemo onda. Svake se slušamo novi update od ekipe, od šefa i to šta će biti, daju nam neke programe da treniramo i to, ali ovako ponekad je teško, moraš malo kući da ostaneš i ovdje u Cincinnatiju vidim u parku dosta ljudi opet bude, nije sad da je nešto stroga izolacija, ali eto Reci mi kako je inače situacija u Cincinnatiju, znamo da je u New Yorku baš ludnica pod navodnicima, da je jako loša situacija u Kaliforniji, ako sam ja dobro shvatio, isto tako kako je Ohio. Pa ovim velikim gradovima je baš stroga izolacija, niko ne smije vani izađa. U Cincinnati nije tako, u Cincinnati je malo manji grad i onda nema puno ljudi. Imam si da je bilo oko 250 zaraženih ovdje u ovome i onda, ali nema puno mrtvi, hvala Bogu, ovdje sve u redu, ali opet nikad ne znaš, i ako se osjećaš dobro, ne znaš opet da li imaš ili nemaš, i to je malo zeznuta stvar, ali stalno smo u kontaktu sa doktorima i pitaju nas kako se osjećamo i tako, pa preživit ćemo i ovo. Ajde. Harse, ima li kakvi naznaka kada bi MLS mogao opet da počne? Odnosno ne opet da počne, nego da počne. Stvarno, ja ne znam, mi imamo sad do 10. maja nema treninga nikako i onda svakog kraja mjeseca čujemo da li će da ide još mjesec dana, svakog kraja mjeseca se ovdje kaže ajde još mjesec dana je sve zatvoreno, pa evo sad krajem aprila ćemo opet da čujemo šta će biti, ali kažu ovdje u Ohio da ide sve i bolje, pa nadamo se da će to biti negdje možda u junu, tamo da možda krajem juna da počne ta liga, ali sad ja ne znam to da li će biti. A obzirom na kalendar, kako izgleda kalendar MLS-a igrate, ovo bi sad bio start sezone, prvi par. Vi ste odigrali 2 utakmice, ako se ne varam, obe dvije u gostima. Da, 2, ja. Koliko misliš da će sve to utjecati i na vas igrače i na čitavu organizaciju ligi, obzirom da bi vi trebali završavati, ne znam nija kako, nekako u novembru, jel tako je, oktobru? Da, ja mislim, ako mi treba da počnemo sad u junu, svakako ćemo igrati do decembra tamo negdje, on će morati da program taj malo da skrate i možda će se onda igrati i možda manje utakmica, sad ja ne znam kako će to biti, ali niko to do sad ne zna, dok se to baš 100% zna šta će biti, onda mogu ja nešto i da kažem, ali ovako sad, samo neki kažu ovo, ništa se ne zna 100% sigurno. Ja mislim da je samo jedna stvar u tom svemu sigurna. Amerikanci nikad, ali pazi, nikad neće pomjeriti play-off. Play-off je svetinja u svemu, može biti kako već, ali play-off mora da bude tu. Da, ja ne znam ovdje ljudi, prvo košarka i nema košarke, ljudi poludili ovdje, nema sporta nikakvog, oni baš vole sport ovdje i isto koji mi u Bosni i Hercegovini po čitavoj Evropi, ali ovdje baš vole i pogotovo kad nema ništa ovdje, onda isto kod da je smak svijeta. Reci mi kako će na tebe utjecati čitava ova situacija, obzirom da već imaš 35 godina, bojiš se da bi to moglo nekako utjecati na tvoj ugovor? Ti imaš jednogodišnji ugovor, ako se ne varam. Ja imam 2 godine, imam 1 godinu i još opcija još 1 godinu, ali sad ja ne znam kako to, ja ne puno brinem se o tome, ako bude šta ćemo sad, to je to, svakako je moja kraj karijere, ali šteta što je ovako sada, ali ako počnemo možda igram još tu zadnju sezonu, što znam, vidjet ćemo, ako počnemo od juna, može ta sezona isto završiti, pa onda sljedeće godine ima taj novi stadion što dolazi, pa eto, to je bilo isto dobro da i tu da završim i tako i onda.
svakako ne planirate u play-offa. Prošle sezone im je bila stvarno teška sezona, ali ove sezone baš doveli su par dobrih igrača, a u Americi ovdje isto nije sad da je, znaš, do prvi sedam pozicija da dođeš nije baš sad teško, ali ima šanse uvijek, znači i možda budeš godinu dana ne ide dobro, ali sljedeće godine krenete. Znači isto mi u Filadelfiji kad smo bili, mi nismo isto mislili da ćemo toliko biti tako dobri te sezone da se borimo za prva mjesta. Znači ovdje je mnogo, ta razlika nije toliko, nego ima možda 3-4 ekipe koje su baš vrh, dobre ekipe, imaju najviše su uložili para i onda njih je teško pobijediti, ali ove druge ekipa smo tu isto svi. A reci mi, malo prije si govorio kako su svi zaluđeni sportom, ti si prešao iz onako dosta sportskog grada Filadelfije koji ima maltene, u stvari ima sve klubove u profesionalnim sportovima. Znam da obožavaš sport, sad si prešao u Cincinnati, kako je razlika? Grad je puno veći, ako se ne varam, je li tako? 7-8 miliona. Ja, Cincinnati je manji grad u Filadelfiji, ali ovaj state ovdje je mnogo veći. Da, mislio sam Filadelfija je veća. Filadelfija, aha, Filadelfija baš grad veliki, blizu New Yorka, tu svaki sport ima tamo šta god, ljudi su baš ludi za sportom tamo, još pogotovo Philadelphia Eagles kad su pobjedili Super Bowl, znači to je bila ludnica, bilo skoro 1,5 miliona ljudi na ulicama, znači to je prava ludnica bila. Ali ovdje manji grad, imaju oni isto bejsbol, ima isto i američki fudbal, ali to nije ko što je u Filadelfiji, ali šteta što nema košarke, ali ima Indiana Pacers ovdje, to nije daleko, sat i pol vremena, i onda, ali šteta sad što je sve zatvoreno, znači sad onda, ali ako to bude sve već opet otvoreno, bit će šanse isto i da odemo da gledamo. Ja. Inače, kako izgleda tvoj život u Cincinnati u poređenju sa Filadelfijom i u poređenju sa Evropom, jel? Pa život ok, znaš, fudbaler isto, svugdje ti isto, gdje god teba ostaviš isto, imaš grad, treniraš, svakako moraš ovdje, puno se leti, ide se, znaš, 3-4 dana prije utakmice moraš da letiš, ideš tamo, pripremaš se 6 sati leta, znaš, to je malo zeznuto na početku kad sam tek došao bio, baš bilo teško, nije sad lagano, znaš, ići 6 sati, negdje putuješ, igraš za 2 dana utakmicu, ko da odeš u Evropu da se vratiš, ali poslije navikneš se i bude ti sve isto, ko da odeš, pogledaš novi grad, odeš, imaš svakako 2-3 dana tu, možeš da prošetaš malo, da vidiš grad i u redu, navikao sam se već. Harise, u Filadelfiji si proveo koliko? 2 sezone? 3 godine. 3 godine si odigrao, da. I baš sam na YouTube prije ove emisije tražio sam neke klipove, malo sam vraćao, budio emocije, prvo reprezentativne, pa onda i tvoje klubske, i vidio sam jednu jako zanimljivu posvetu, kaže, kako mentor, fighter i vjerovatno, i sigurno najbolja lijeva noga u klubu svih vremena. Kao zahvaljujući se, to je kao posveta od kluba prema tebi. Pa me zanima ta tvoja uloga u Filadelfiji, koja je bila ta uloga mentora. Mislim, dobro, shvatam sa iskustvom i to sve da si utjecao na te mlađe igrače, ali opet ti nisi baš možda jesi prototip tog igrača koji uzme mlađe igrače pod svoja krila pa ih upućuje šta treba da radi, kako treba da radi. Kako je to funkcionisalo u Filadelfiji? Pa ne, u Filadelfiji imao sam baš dobar odnos sa trenerom, kad me on doveo tamo, on mi je stvarno puno pomogao i uvijek mi je govorio, ja ti dajem ovdje sve što ti hoćeš, kad zove, ja vjerujem u tebe, ja vidim da si ti pravi profesionalac i pomozi ovim igračima ovdje, to je najbitnije. Amerika opet, oni su svi atletičari, oni znači trče, ali malo taktički ne znaju još, oni bi samo 90 minuta trčali, i onda, znaš, ko muha bez glave, znaš, ali tu, znaš, malo dođe isto iskustvo, on kaže, ne treba toliko da trčiti, ako stojiš dobro, ne trebaš puno ušte trčiš, i onda poslije sam ja imao je tu jedan mali, imao 18 godina, baš pravi talenat, i baš sam s tim dosta radio, i pomagao mu koliko sam mogao, i onda je opet i on je došao do reprezentacije Amerike, znači stvarno bilo i za mene baš lijepo da vidi da je
da hoće da nauči, da hoće da sluša, da to je bilo meni isto super, tamo drugim igrača isto pogleda. Znaš ti kad si mlađi, malo si tvrdoglav, nećeš da se slušaš, misliš da znaš sve, bio sam ja isto u tim situacijama, onda posle to, ti posle naučiš to da nije to, znaš, opet moraš sam da vidiš prvo i onda da uvijek dođu ti neki iskusni igrač, hoće da ti pomognu, nema tu nikakve veze da oni hoće nešto tebi da kažu, a ti ne znaš, nego to je uvijek bilo da ti malo usmjere u dobar pravac, znaš, ali pa mi situacija bila super i baš mi je to pasovalo, znaš, volio sam to s njima da pričam, do taktici, a svakako to zbog trenera što mi je on dao tu slobodu. Da. A reci mi, da li sebe vidiš, kako sebe vidiš u budućnosti kroz neki, recimo 5-10 godina, da li se vidiš u nekoj trenerskoj ulozi ili nekoj drugoj ulozi oko terena? Pa ne, stvarno kod trenera ovako mlađih igrača, ovako i prije što odu na profesionalno, znači prije taj pogon, to mi baš pasuje, ja mislim, meni kazuje, ja volim s njima da radim, oni se hoće da nauče, hoće da se bore i to je meni najbitnije, znaš, ali kad si malo, ja znam, kad si malo tu 19-20 godina pa počne ti priča si dobar igrač, da znaš sve, da ništa znaš, onda to je malo ta teška kategorija, znaš, ali to isto bi dobro bilo, ali pogotovo te omladince koji trebaju napraviti taj korak prema profesionalnom ekipi, da uzmu taj profesionalni ugovor i da se uđu u tu prvu ekipu, to je bilo za mene baš taj cilj njima da pomognem i da im pokažem šta ja god znam i šta moje znanje zna, to je tako. Govorio si malo prije da si imao jako dobar odnos sa trenerom, to je Jim Curtin, ako se ne varam. Ja, Jim Curtin, jeste. A prema ovome što smo mi mogli u Europi prečitati, ti si u stvari iz Filadelfije otišao jer je sportski direktor Ernst Tanner, ako se ne varam opet, najavio da će igrati malo drugačijim stilom igre i da to nije stil u koji se ti uklapa, što je ono što je do Europe nekako dogovorilo. Sad me zanima tu ta stvar odnosa između sportskog direktora i trenera. Kako je moguće da sportski direktor toliko može utjecati na sam izgled ekipe? Da. A da, on je došao, eto, znaš ti kako je to, kad neki sportski direktor dođe novi i on tebe nije doveo, znači on hoće uvijek svoje igrače dovede, naši, onda, ali meni je bilo zato što smo mi imali najbolju sezonu u historiji Filadelfije. I ja sam igrao sve utakmice i onda on jedanput nešto je tražio, ne znam nija šta je tražio, nema nikakvog razloga uopšte. Znači imaš najbolju sezonu u historiji, boriš se za prvo mjesto, znači, ali on je došao tu, uopšte nije sa mnom ni pričao nikako. Kazo, ima 1 godinu i pol dana je on tu bio, znači da sam ja sportski direktor, ja bi uvijek pričao sa iskusnim igračima, pitao bi šta vi mislite, kako i to, znaš, to je i pogotovo kad ti vidiš da igraš svaku utakmicu i daješ sve od sebe, znači popričaj, malo pitaj kako se osjećaš. On sa mnom nije nikako ništa ni pričao i on uopšte nikad nije bio ni na istome sa trenerom isto, nikad nije ni pričao ni s tim. On samo tu je radio svoje i šta on kaže, tako je. Znači tu je trener bio jedini samo ko igrač, na primjer, znaš, on nekad i dovede nekog igrača, tu uopšte trener ne zna da je neki igrač i došao i onda kaže eto imate novog igrača. Znači to je bila ta situacija malo meni se to nije dopadalo, znaš, ali šta ćeš to u Americi ti kad ti svoj neki plan prodaš ovim kad zove tim CEO-ima tamo i to, kad ti im nešto ispričaš neke bajke, oni to odmah pomisle da je to tako da bude, znaš. I oni tako odmah to pomisle, i on će da napravi najboljim ekipom MLS-a, nema šanse kad zove, ali tako ti je to ovdje, znači to je to bilo i onda sam trener, baš kad smo na razgovor na kraju godine rekao, meni jedna želja samo da Hars ostane ovdje kad zove, ti radi poslije šta god hoćeš kad zove i on uopšte nije htio ništa ni da čuje o tome kad zove, ja sam rekao, nema neki problema trenera, ja ću otići odavde, hvala za sve i ništa, idemo dalje kad zove, šta život ide dalje, nije mi to prvi put da neko te ne voli, da neko ti ne cijeni tvoju igru, znaš, to navikao sam ja kad zove to, borba je to u životu i tako je. A reci mi, je li to normalno za MLS klubove da toliko sportski direktor ima utjecaj na samu ekipu? Pa ne, ja mislim da nije to. Ili je to bila samo specifična situacija sa Tannerom?
Pa to je samo sa Tannerom bilo, on je htio da napravi taj Red Bull, kako igra taj Red Bull tamo tu, a mi smo baš igrali tako ali mi smo imali više kvaliteta od Red Bulla, nije to, nego on je htio taj fudbal da igra duge lopte i da iz druge lopte da trčiš i to, ali mi nismo imali takve igrače, znaš, ti moraš imaš takve igrače da igraš. Mi smo imali igrače koji vole da igraju s loptom, znači imali smo na sredini terena svi igrači koji znaju da igraju s loptom, imali smo špiceve koji znaju da igraju s loptom, uopšte nisu toliko bili brzi da bi igrali taj sistem, i ti kad gledaš sad i Red Bull, Leipzig i sve te Red Bull, oni što ne igraju sad každi igraju samo duge lopte i da bore se. Ja gledam u Njemačkoj Red Bull Leipzig kad igra, to igra od noge do noge, čuva loptu, nije to sada je to, ali on ima taj neki plan u svojoj glavi, sad ja ne znam, on nije s nikim ni pričao, on je samo svoje tjero i samo smo znali on došao neki novi igrač i eto sad i vi sad s njim deverajte i to je to, znači nije nikakva ta komunikacija bila kako treba, trener, sportski direktor, na primjer, ti kad si sportski direktor trebaš da pitaš trenera kakav ti igrač treba, znaš, i onda vi trebate da pričate da li je to, da li nije, znaš, imate tu taj stručni štab i vi pričate, nije to sada je sad on, ali meni je bilo isto čudno da po čitavom stadionu u Filadelfiji je bila slika od tog Tannera. Ja ne mogu da vidim, ja nikad nisam vidio u životu neki stadion, ima više slika od sportskih direktora nego nekih igrača, ali eto, on je dogurao dotle i eto, to je to, ne, svaka sreća njemu, šta ćeš, to ovo neki vjedalje. Reklama i Amerika, to ide ruku Amerika, to ti je to, to ti je... Ma sve to da prodaš, to ti je to. Ako si znaš prodati ovdje, sve možeš, sve vrata ti otvoreno. Da, mislim, zvuči zaista interesantno to čemu pričaš i pogotovo s obzirom da čitav taj MLS, mislim, s obzirom da sam ga pratio nekoliko godina, dosta, baš dosta dugo i dosta puno utakmica sam pogledao, baš se stekao taj utisak gdje je puno taj run and gun fudbal igraju. Znači, nabij, ganjaj, što ti kažeš, trčimo od 16-terca do 16-terca, non stop borba ide, i da ne shvataju da im taj fudbal koji pokušavaju igrati godinama, da im ništa dobro nije donio u stvari. Nemaju rezultata s reprezentacijom, klubovi, ne znam, nekim takmičenjima, šta ja znam, nisu baš nešto da su wow, liga je, ok, možda jeste bolja iz godine u godinu, ali nisu to neki pomaci da se približili evropskim ligama. I onda mi nije jasno zašto još uvijek vjeruju tako tim ljudima poput Tannera koji u stvari prodaje stare neke priče samo u drugom pakovanju. Ba da, to ti nego ja kažem, ono će da igra taj Red Bull stil igre, a na primjer taj Red Bull New York, Red Bull ovdje nikad nije osvojio šampion, nikad nije bio šampion. Znači, ja ne znam, ne razumijem što ti hoćeš da igraš tako, a nikad nije. Da sad oni su bili 5 puta šampioni, ja kažem ok, hajde ali oni su 0 puta bili šampioni. Šta sad ti hoćeš da igraš taj? Jer smo mi svaki put njih pobjeđivali sa Filadelfijom. Znači, to nema nikakve to, ali eto, to ti je, šta ćeš ti kad uđeš tu poziciju imaš da radiš šta god hoćeš, da ne možeš ti ništa tu raditi, samo pratiš i to ti je to. A reci, kad bi morao s nekom ligom u Evropi uporediti kvalitetom, znači ne organizacijom, ne platama, ne čitavom tom strukturom takmičenja, nego kad bi kvalitetom morao uporediti sa nekom Europskom ligom, gdje bi to upalo? Gdje bi MLS bio? Teško, MLS je posebna liga, nema tu, evo ja sam igrao u Španiji, u Izraelu, u Turskoj. Može to malo porediti sa Turskom, Turci su isto malo ti koji trče, isto bore se, hoće da trče, imaju taj fighting spirit imaju, Turci, to isto kao Amerikanci, ali opet u Turskoj imaš tehničkih igrača, razumiješ, oni znaju da igraju, u Americi nemaš toliko tehničkih igrača, razumiješ, ljudi nema, svi koji su tehnički igrači su van južnoamerikanci ili Evropljani, nema nikako Amerikanci ti kaže sa ti, on je tehničar, on je majstor, vidi se na njemu, svaki igrač ovdje koji bio je to južnoamerikanac, bio koji je bio Almiron, koji je u Newcastle sada, on za mene bio jedan od najboljih koji sam vidio ovdje u MLS-u, to je stvarno bilo neki drugi nivo. Ali sada uporediš tu ligu s nekim, zato što ja njima kažem, ovdje igrate u ligi, ovdje MLS, vodite 3-0 u 75. minuti i 3-3 bude ili 4-3 bude, znači to nema nigdje da se desi, to nema šanse, to ti je, oni ne razumiju da ti kad vodiš da nekad treba se povučeš, da
da se braniš, da čuvaš rezultat. Oni bi još 4 tijeli i 5, ali onda sve otvore se postaje nazad i onda teško to objasniti, pogotovo u prvim tim mjesecima kad sam tek tamo došao, to je stvarno bilo malo teško, ti hoćeš da pobjediš, oni njih boli briga, oni kažu svakako, aj sljedeće sedmice, next time, nema next time, nema, zato što šta će ja kažem, nemoj taj pritisak, ne možeš ispadneš iz lige, znači ti godinu dana igraš, loša ti godina, ajde sljedeće godine ćemo mi opet. Ja kad sam bio u nekim ligama, ne pobjediš, dođu ti ljudi na kući ti dođu ti ljudi na trening, kad zove, skroz druga situacija, ne ovdje, ali eto, ajde. Gdje se to desilo? To u Izraelu bilo, u Izraelu bilo to, ja ne znam što ja imam u svojoj karijeri tako uvijek kad nešto ne ide, da uvijek budem ja taj kad zove, ali šta ćemo, ali tako sam ja navikao bilo, ali šta ćeš u Izraelu tako bilo, da kad ne ide onda naš uvijek na najbolje igrače, na igrače koji zarađuje više para od drugoga kad zove, onda on je kriv za to sve, znaš, ali dobro, i navikne se na to, ojačaš i od toga kad zove i poslije se to Pa ipak su te vratili drugi put. Pa jeste, dobro, pa ne, imam ja dobra ime tamo, nije to da sad ja, nego neka situacija, znaš, kad ćeš da pobjediš, a oni, kod njih je ajde, nema veze, baš šta god bilo, znaš, ajde, nema onoga pobjedičkog duha, znaš, da hoćeš da pobjedi. To isto malo ko naš mentalitet, isto, znaš, u Bosni, znaš, mi mislimo samo ajde, samo sa fudbalom, mi, znaš, nekad ne možeš igraš fudbal, nekad moraš se braniš, nismo mi sad najbolja, kad je reprezentacija, ali to ti je to, znaš, tako navikneš se i naučiš i postoje drugačije misliš. Oni su to shvatili kad su nas razbili kući 3-0. Ja. Ajde se malo vratimo na početak tvoje karijere, u stvari, ti si Sarajevo otišao za vrijeme, odnosno na početku rata, je li tako? Da, na početku rata, da. Kako sad gledaš na te izbjegličke dane? Obzirom da si bio dijete, bili ste ti mama i sestra, je li tako? Da, mama i sestra, da, bili. Pa jest teško bilo, ja pogotovo uvijek kažem, na mojoj mami je to najviše utjecalo, znaš, mi smo djeca bila, znaš, ti kad si dijete, upoznaš drugu djecu, igraš tamo i ne znaš šta se dešava, znaš, ali, naprimjer, moja mama je to sve to preživjela s nama dvoje, znaš, i ona uvijek htjela da ima kontakt sa familijom koja je ostala u Sarajevu, znaš, i uvijek je tako bilo teško za nju, ali poslije kad porasteš, kad poslije odrasteš i ona počneš da razmišljaš to i misliš se, onda je baš bilo teško za nju to sve i imamo baš sreće da nas je dovela ovdje smo mi sad. Reci mi, koji je prvi trenutak kad si pomislio da bi mogao biti profesionalni fudbaler? Znači, svi mi igramo, ali kad je bilo obično, znaš, dobiješ onaj trenutak kad skontaš da nećeš biti Pa ne, nego neki događaj ili nešto tako. Pa nemam ja neki događaj, nego uvijek smo mi slušali u pogonu, naš, kaže uvijek treneri, prepadaju te, znaš, kažu, ovdje ima 500 igrača, morat će samo jedan ili dvojica da budu profesionalci, znaš, i u tim situacijama ti onda misliš, ovo stvarno mora malo, znaš, ali ti uvijek kad ti vjeruješ u svoje kvalitete, kad ti misliš da možeš to, onda, znaš, uvijek je lakše postoje, ali ja uvijek kažem, treba puno sreće u fudbalu isto, znaš, možda neki koji su isto nisu uspjeli, ali mogli su da uspiju, ali nisu imali tu sreću, nisu imali te ljude možda da ih stave tu ili da ih malo tu da im pomognu, jel to uvijek malo treba ima sreće, ali opet nije to baš lagano, svi mi volimo, znaš, u čitavoj Bosni svi mislimo mi da smo fudbaleri, evo ja kad se vratim tamo, moj Dajđa ima više od 60 godina, on igra još fudbal, on viši profesionalno nego ja, meni kad dođe, ajmo da igramo, ja kažem, daj, ne mogu, ajde, nema, mora se igrava, i to nikad neće otići od ti ljudi kad zove tamo i to kad ti imaš kad ti voliš fudbal toliko, džabe ti je kad zove, to ti uvijek ostane. A Haris, evo sad kad već pričamo o početcima tvoje karijere, ni tvoja karijera nije išla, kako rekao, baš da je bila ovako, da je išla ko raketa, nego ti si jedan od onih koji se baš morali dobro napatiti, dobro se potruditi i vjerovatno imati tu određenu dozu sreće o kojoj pričaš da bi dosegao taj nivo na kojem si na kraju i bio. Možeš li malo ispričati o tim situacijama, na primjer kad si iz Alkmara bio posuđen činjenicu u Spartu, je li tako? I
tih par sezona kad je bilo taj korak kojem sam malo prije pričao, znači između juniorskog i seniorskog fudbala. Kako je to izgledalo u tvom slučaju? Pa ne, evo, znaš, to je ti kad odeš ko stranac negdje u neku drugu državu, uvijek ti si ko stranac, nisi ti ko njihov. I uvijek kad ti još potom mlađi, uvijek moraš ti ekstra da uradiš nego oni, na primjer. Znači uvijek moraš duplo više ti da uradiš nego, na primjer, Holanđani u toj ekipi. I ti džabe, ti zabio 2-3 gola, namjestio 2-3 gola, uvijek će oni da izaberu prvo Holanđana da uđu u prvu ekipu nego tebe, znaš. I to je uvijek bilo kad za mene bilo uvijek to da se dokazujem što uvijek. I uvijek sam ja bio taj underdog uvijek u mojoj karijeri, uvijek ljudi uvijek. Pa to je tako bilo isto u reprezentaciji, uvijek džabe ti dao 2 gola u Kipru, sljedeće ti si opet dilema da li ćeš igraš ili neš. Naprimjer, neki drugi igrač koji bi dao 2 gola već bili 100% igrali, ja bi uvijek bio, ne znam da li će mi Dunjan igrati ili neće ovo, znaš, to je bila čita moja karijera uvijek, znači ja sam uvijek to znao i meni je to uvijek bilo to, sve mi je bilo to sve jedno posle, ali pogotovo na početku karijere kad sam bio u Alkmaru, isto sam ja bio mnogo tvrdoglav i naš, nisi imao ljude pored sebe ti malo te usmjere, ti kažu malo nemoj to, naš ovo, ali uvijek sam bio tu da treniram, uvijek sam bio, nisam nikad ni trening, da nisam ni došao na trening, stalno sam bio tu, volio sam da igram fudbala, ali neke situacije dešavale su u Alkmaru, na primjer ti, opet kad sam ja bio u AZ je bio veliki tim tada, imali su para, doveli su uvijek igrače, i ti ko mlađi igrač nije bilo baš lako tu da igraš kad su nekad imali tu neki igrači koji su bili iskusni, oni su trebali da igraju, znaš, onda meni je bilo tu ok, nije nikad bio problem, što sam u Spartu da igram godinu dana i bilo mi je ok, on se vratio opet, ali ja sam malo tu sa Fangalom, posvađali smo se bili malo tu, ali ja isto sad mislim se, 20 godina, ja svađam se sa Fangalom, sa svjetskim trenerom, ali šta ćeš to ti, taj mentalitet koji ja isto imam tu, znaš, kad je neka nepravda, znaš, onda ja moram tu reagiram, ali od toga nema ništa, ja postavim to i naučio, šta ćeš takav ti je život, znaš, ljudi hoće da rade tako, biznis je takav, znaš, ne možeš ti nikoga da kažeš da je to tako, niko ti neće ništa ni reći, ni reće bravo, ništa, nego to život i dalje, ali ajde. Ti kad si se probio u prvi tim Alkmara, u stvari Alkmaar bio maltene najjači u istoriji i bio je onaj prelaz, ako se dobro sjećam, sa Ko Adriansena, ili tako? Da, Ko Adriansen. Na Luisa van Gaala. Ja. Koliko je u stvari kao mladom igraču bilo teško upasti u ekipu sa takvim trenerima? Pa jeste teško. Jer obično takvi treneri traže iskusnije igrače i traže... Pa jeste. Meni je, opet ja kad sam bio, meni Ko Adrian dao opet šansu da igram, ja sam počeo kod njega da igram, opet on je volio mlađe igrače, on je volio naš, ali opet ti kad si u toj ekipi i ti možda dovedeš iskusne igrače, mi smo opet bili u polufinalu UEFA Cup tad kad je bio, i izgubili u zadnji sekund, zadnji korner od Sporting Lisbona i to je bilo za finale UEFA Kupa, ali i opet smo mi bili tu, znaš, ta omladina, znaš, i opet je to, mi smo to iskustvo imali tu, znaš, da budemo s njima i to, znaš, opet je to bilo nešto veliko za nas, mi smo nikad to ni sanjali, ćemo mi biti tu pored tih takvih igrača, ali to tako se poklopi. Nekad ne ide kako ti hoćeš, ali opet ima drugi puteva, znaš, da uspije, znaš, i to je tako i tako sam ja mislio, ja uvijek kažem isto svakim igračima. Ako ti nije ovdje, ima 100.000 ekipa gdje možda da igraš, razumiješ, i to ne možeš ti sam. Ja bi isto volio da igram 10 godina u Barceloni ili 11 godina u Realu i to, ali nekad ne ide, ne možeš da igraš, šta ćeš, možda naći neki drugi put da igraš u nekoj drugoj ekipi, i to je, tako sam ja uvijek govorio igračima i tako sam ja i to sebi mislio. Ako nije ovdje, ima negdje drugi koji možda te cijene negdje drugo. Recimo, Holandija je liga sa 3 ekipe maltene dugo bila, pa onda Feyenoord ispao iz te priče. Koliko je uopšte iz te perspektive gledano teško biti prvak sa AZ-om? Pa jeste AZ je tada, mi smo bili uvijek tu negdje drugi smo bili, treći, tako uvijek, ali uvijek je bio taj PSV, Ajax, Feyenoord, koji su imali više para, koji su tad kad je bio u PSV-u igrao Gomez, golman, igrao Alex, štoper, igrao
imao si, kazove, Van Nistelrooy, kazove, to sve, kazove, tad je to bila ta, kazove, svi oni, Cocu igrao tada, sve, ona velika imena, znaš, nije sad, to isto bilo da dođeš u reprezentaciju Holandije, to je bilo teško uopšte, znači svi igrači koji su igrali tamo, to su svi bili posle u Barceloni, u Realu, znači nije bilo lagano, znači baš je liga tad bila jaka i imala je dosta para, a sad ti kad vidiš ligu Holandije, to je sve omladina, znači to je sve tržište za omladince, da dođeš, se pokažete, prodaju postaje i to je to sad. Da. Mada sad sve više i više razvojna liga za veće timove. Da. Ti si bio prvak svijeta, ali tako, sa Holandijom? Da, Evrope, evropski prvak Evrope, da. Ja. I onda, kao što i sam kažeš, ulaz u samu A selekciju Holandije je bio u principu, ajde nećemo reći nemoguće, ali bilo je jako teško doći do tog nivoa. Ali šta se onda desilo? Jer onda je bio neki razmak od neke 2-3 godine kada nisi nastupao za omladinske selekcije Holandije, ali nisi igrao ni za nas. Pa tad je bila ta priča, kad zove, da li da reprezentaciju Bosne ili za reprezentaciju Holandije, znaš. Tad je bila i tad sam otišao na taj turnir, taj evropski turnir ispod 23, tad bilo u Portugalu, sad smo bili, prije otišli. I ali tad prije nego što sam ja sam tad otišao i onda je zvao Slišković kad je bio on je bio trener i zvao on kući mi smo prije rekli da mi smo htjeli da ja bi volio da idem da igram za Bosnu i to ja volio, rekao sam, ali ti znaš kako je kod nas, ti nisi nešto poznati, nešto ovo nema tu, ti jak stiki mladi, dobro ima ih ovdje kogo ćeš naći, ti sad s njima da se boriš tamo, nema nikakve fajde od toga da ti boriš se s njima, nego tad je bila meni opcija da idem za evropsko prvenstvo sa Holandijom, ja sam to uzeo naravno, ali onda kad sam ja tek otišao, onda tek zvali je i onda poslije ljud bio, ne znam, ja sam poslije čuo od mame da je ljud bio, on ne diže slušalicu, njegova mama diže slušalicu, znaš, ovo ta neka priča je to bila, ali tad sam ja otišao tamo za reprezentaciju, igram to i bili smo prvaci, u Portugal smo bili, to je baš fino, bilo je I onda posle je bilo to, znaš, kad ti završiš ispod 23 godine, onda ti moraš da onda u prvu ekipu ili u reprezentaciju Bosne ili reprezentaciju Holandije da igraš, nema više omladinskog pogona posle toga, znaš, onda bila opet ta šansa da se ja opet mogu da dođe da igram za reprezentaciju. I tad je bio Blažević trener, i onda oni su htjeli mene da dovedu tamo. Ja sam bio došao, ja mi sad prvi put bilo u Hrvatskoj, ja ne znam kako zove onaj grad tamo, bili su tad Novo Vinodolsko. Ja, Vinodolskom, tad je bilo to, prvi put sam ja došao tamo i baš fino bilo u reprezentaciji, znaš, nema veze koja reprezentacija, opet je to reprezentacija države, znači to je uvijek nešto iskustvo, to je lijepo biti dio toga. To, ako se ne varam, bilo pred onaj prvi baraž sa Portugalom, je li tako? Da, sa prvi baraž sa Portugalom, da. Pa ja nisam ni očekivao da budu, ali postaje se svi povrijedili žute kartone i onda hajde igraj ti sad u povratnu, kad smo izgubili 1-0. Tamo u Portugalu. To smo prošli put pričali sa Miskitom, znaš, Miski isto tako nije znao šta se dešava. Reci mi, jesi osjećao tada puno veći pritisak, obzirom da se pričalo dugo hoćeš u reprezentaciju, nećeš u reprezentaciju i onda odjednom upadneš u startni 11, u revanšu umjesto Misketa. Misketa, nema ni Rahimića, nema ni Muratovića, ja mislim kad zove Niko igrali, ja mislim Jahić i Ibričić igrali na sredini terena i još pogotovo blato tamo na Bilnom polju, sve je bilo ali šta ćeš bila navijači, bili tu, isto osjećao se kod ima 50.000 ljudi, znači to je opet bilo nešto lijepo, ali ti opet igraš ti velikog Portugala, znaš, uvijek je bilo teže i pogotovo još sa tim prvim igrač koji nisu tad bili, koji su bili, koji su to stvarali dođu tog baraža, to je šteta bila što oni nisu bili tu, možda bi bilo i nešto se dogodilo, ali eto, ajde, kako je, šta ćemo. Kad smo već na toj utakmici, samo mi reci, izvini, kad smo već na toj utakmici, samo mi reci, on je tebe zamijenio na poluvremenu, ako se ne varam. Je li išta govorio tada, je li bilo nekako... Pa ti znaš kako je. Čiro voli, znaš, da
okrivi nekoga, je li tebi nešto govorio u slačionici na povremenu? Ma nije meni ništa govorio, nego ja isto se toga i ne sjećam, nego ja kažem, kod mene, uvijek kad si mlađi igrač, uvijek si žrtva prva, nema žalio, gdje god igrao, ne ide odmah, najmlađeg odmah, i to je to, znaš, ali to je okej, u toj situaciji nema nikog problema, to je tako, ja sam imao isto i u Španiji, isto tako, kad sam igrao, ne ide odmah tvoja greška, znaš, to je to, znaš, ali eto, hajde, Čir, ništa, on svoje, znaš, ništa, ajmo, znaš kako on priča, on digne narod na noge i to ti je to, znaš, on je znao da motiviše igrače, on uopšte ne bi ni pričao o fudbalu, on priča o drugim situacijama, nema nikakve ni taktike, ni ništa, ajmo, idemo, pobjedimo i to je to, znaš, to je meni bilo čudno kad ti dođeš iz Holandije, gdje je taktika i sve, gdje kako se priprema utakmica, ti dođeš tamo, sve je bilo, ajde igraj, pusti to, ajde, ja nekad to s mojim dajđama kad pričam, znaš, on kaže, ajde, i daj gol, znaš, ja kažem, pa volio bi ja dat gol, ali ne može tako lako, znaš, ali eto, to ti je to, taj naš mentalitet, znaš, tako šta ćeš. Znači, otprilike, Čiro i Dajđa imaju iste poglede na fudbal, jel? O jeste, ne ide, on kaže što ne ide, kad zove, ja kažem što ne ide, pa ne ide, ima kad zove odbrameni igrača, nije to baš lako, da ja mogu da prenesim, ja Messi, kad zove, jes. Znači, Čiro je ostao upamćen sa te, ja mislim, baš ta utakmica u Zenci protiv Portugala, kada je rekao Pjanču, sine, ti kad izađeš na teren, slobodno pucaj se 50 metara, ti imaš lucidan udarac. Pa eto, vidiš, to ti priča, to, što ne pucaš, kaže, pucaj, ja kad pa ti ja pucao, dakle pucaj, kako to, ne može to tako lako, ali eto, ajde. Tako i navikneš, prođeš ti takvi ljudi, kad zove ti, ali šta ćeš, on je imao iskustvo, imao uspije sa reprezentacijom Hrvatske, ti dođeš kad zove, 3. mjesta svjetskog prvenstva, nije to mala stvar, kad zove, ajde. A kako ti generalno izgleda taj prelaz, znaš, ti si radio sa Van Gaalom u Holandiji, imaš nekakvu podjelu na Cruyffiste i na Van Gaalovste, taj sukob nekakav, ko igra pravi total futbol, znači analize, priče, i onda dođeš u Bosnu i Hercegovinu gdje je skroz ugašeno sve to. Kakav ti osjećaj? Kaže pucaj. Kakav osjećaj, mislim, osjećaš se kao da si nazadovao u karijeri, maltene? Pa ne, ti kažeš kod nas to ti freestyle, znaš, dođeš i hajde igra i to ti to. Mi u Holandiji, kad zove to sve pripreme, video i sve analize, u Bosni kad došli nikakve analize ekipi, nikako ga zove. Mi smo gledali samo TV i ajde igraj, ne znam li ko igra i šta igra, nego je to, hajde igraj, znaš. Mi smo vjerovali u sebe da smo imali dobre igrače, onda je to je tako bilo i tako smo mi isto i otišli na svjetsko prvenstvo, zbog nije to sve ništa bilo zbog nekih taktičkih nešto ovo, smo mi nešto gledali nešto ekipe, kako ne, mi smo otišli na svjetsko prvenstvo, imali dobre igrače tu i to se bilo baš poklopilo i pogotovo što je Sušić uvijek pustio da igra igrače koji su najbolji bili tada, kazuje. I onda ja uvijek njega cijenim zbog toga što on nije njega, on govori nešto mora i diga. On je uvijek stavio koji igrač koji igra najbolje, kazuje, i to je to, znaš. Da. To govoriš iako si prvu utakmicu protiv Argentine na svjetskom prvenstvu igrao tek 17 minuta, a drugu protiv Nigerije 63 minute. To je bila isto neka situacija bila, to je, ti na primjer odeš na svjetsko prvenstvo, igraš sve kvalifikacije, sve utakmice igraš. I ja sam trener, kazuje, ja bi uvijek dao igračima koji su to ostvarili prvu da igraju ekipu u Argentini, protiv Argentine, kazuje. I ti posle onda vidi, kazuje, svakako niko nama ne vjeruje da ćemo mi Argentinu da pobjedimo, znači niko nije pomislio da ćemo mi Argentinu da pobjedimo. I ti trebaš da neš igrača koji su to ostvarili, kazuje tu. Opet i Bišović te odveo na svjetsko prvenstvo. Ovo je dao gol Litvani, kazuje. Dadni mu, znaš, da igra, kazuje. Znaš, mi smo svi igrali tad, kazuje, čitave sve kvalifikacije mi igrali. I onda posle ti da mijenjaš, kazuje, da igraju, da dolaze novi igrači, zato što moraju da se prodaju, kazuje. To ti je kod nas to bilo. I to ti je tako, kazuje. Onda ti sad i da čuješ. Dobro, mi smo znali, ja sam znao i Bišović je znao da mi nećemo da igramo kad zove na početku. Mi smo već to znali u turneju u Americi kad smo bili, da mi nećemo da igramo, ali da ti on dođe
minut prije utakmice kad počne ti kaže neš igrat, to je bilo stvarno smijeh, ja kažem, znači nisi imao vremena da kažeš, čitave Amerike, kad smo prošli 3 sedmice, čitao mjesec dana pripreme, nisi mogao ko čovjek da dođe da kažeš, ja biram da igra Bešić, na primjer, ili ja biram da igra kad zove, šta? Ja uvijek kažem, budi iskren prema igraču, reci, ako neću da igra, reci samo, kaže, Arse, neš igrat, kad zove, biro sam, hoće da igra, ja ću te više respektovati tako, nego da posle lažeš neke priče, da pričaš kad zove I to je bila situacija. Mi smo čuli 5 minuta prije izlaska na Marakani da nećemo da igramo. Kaže. Ona stad odveo u slačionicu, nam kaže nećete igrati. Pa znamo da nećemo igrati, vidio sam. Ali eto, ajde. Šli put je Miski govorio da smo taj nekakav pripremni period potrošili na gluposti za svjetsko prvenstvo. Ne na gluposti, malo je ružna riječ, ali da se nismo dobro pripremili za svjetsko prvenstvo. Slažeš se ti s tim? Pa ne, ja isto slažem, pa i mi, šta? Treba ti, na primjer, kada je svjetsko prvenstvo, imaš prvo da imaš, kad zove ljude, da imaš stručni štab, da imaš koji se svi brinu, znaš, opet ideš na svjetsko prvenstvo, nije to neka mala stvar, prvi put u istoriji ideš na svjetsko prvenstvo, možeš se pripremiš dobro, da moraš znaš protiv koga igraš, šta radiš, šta treba se radi. Ali to je kod nas, sam rekao prije, to je freestyle bilo, to je ti dođeš tamo, to se ajmo malo samo ševe, malo ovo, ajde malo istrčat, malo naš ovo, nikog nije bila kad zove nekog plana, nešto šta treba se radi. Neki sistem. Pa neki sistem, i onda ti kad kažeš sa njima, šta ba ti, znaš, aj šta ti sad, čuj ti, ti da mi kažeš sad. Znači niko nije htio da čuje malo neke kritike, znaš, da opet imaju tu igrač koji znaju kako sistem ide, kako se priprema i to, znaš, ali kod nas ti je bilo više hajde, bit će to dobro, znaš, Horuk. Hajde to, znaš, hajde, bit će dobro, hajde, ne treba pričamo o tome, kod nas uvijek tad priča, dobra atmosfera u ekipi, uvijek, znaš, uvijek prva priča šta je bilo, novinara pita kakva atmosfera, boli me briga atmosferu, kaže, nema sistema, nema nikako, šta mi ne znamo šta igramo, bitno samo da je sistem, da je atmosfera dobra. Dobro, a reci mi ovo, molim te, evo mi sada pričamo 2020, 6 godina je prošlo od toga svega, ali eto, i ti si bio sigurno jedan od tih koji su bili upitan od istih tih novinara kakva je atmosfera, što im nisi rekao šta te briga kakva atmosfera, što ne pitaš kakav nam je sistem. Pa mi smo, ja sam bio uvijek, ko sam prije rekao, uvijek sam bio u dilemu. Ako ja sad još nešto da kažem, tu ja nikad ni pozvan bio možda, razumiješ? A na primjer sad kad sam bio malo stariji i kad sam došao, kad sam bio malo iskusniji, ja sam to isto i Božaroviću rekao, kad je on tad bio, isto. Ja kažem ti stvarno ja ne znam jesi ti trener ovdje šta je, ti ovdje ništa, ti se bojiš svakoga, ja ne znam što si onda trener, ja ne znam što. To je bila ta situacija kad smo bili da idemo u Japan, kad smo bili na turneju tamo. Aha, da, Kirin Cup. Niko nije htio da ide, ja kažem, neću ni ja da idem, on kaže, a što, znaš, a što mene moliš, što ne moliš ove druge, što nisi htjeli da idu. Pa oni su već uvijek nešto imao neke ispravke za njih, znaš, ovo. Ja kažem, ako idemo svi, jesmo ekipa i nismo, može sad da kaže, može ovaj. Tad je tako kod nas bilo, znaš, malo ovi igrači koji su, malo veći, koji su imali da rade, mogu šta rade, šta god hoće, oni su uvijek tako bili, znaš, neću idem i onda oni, znaš, onda su učute, znaš, nećemo mi njih da ali ovo je ko sam ja, ovi malo ispod njih, znaš, s njima može se priča i kaže, šta, nešto na mene na mene onda viče nešto, ja kažem, što ne viđeš na njih, ko što na mene viđeš na njih, isto, ja kažem, ti se bojiš njih, a mene se ne bojiš, pa ja s tebe uopšte ne bojim nikako, mene boli briga za tebe, ali ja ću otići samo da što ja volim fudbal da igram, I onda bilo isto i ta priča da igraš 50 utakmica i onda možda budeš kapiten i to, meni bilo, još nisam nikad bio u Japanu i šta, i odeš samo mlađim igračima, hoćeš da im pomogneš, i onda bilo super, ali to je te situacije bilo da nekad ovi treneri, ovi kod nas, da oni nešto isto bilo sa Prosinečkim, kad je bio Prosinečki, kad smo bili na turneju u Americi, isto. Onda on mene zove, još da igraš, ja kažem, šefe, 100%, ja dolazim, ja volim da igram, tu sam u Americi sam, dolazim, igramo, ja dođem tamo, on sve super, znaš, ovo.
Ja vidim on nešto dere se onda na treninzima, ono, znaš, ono će, ono, borba, ovo, ja kažem, samo volio ja da im to kad ovi dođu ovi drugi, kad malo iskusni igrači, svi, da li će on takav da bude. Čim je došao ovi iskusni igrači, nema ga ništa, čuti, on samo ide tamo sa ovima par igračima, tim bitnim igračima i to je to. I eto, i onda ti je tako, znaš, onda to meni malo to je meni onda, znaš, ti, onda postaje to vidiš i Begovića on smijeni kad zove tako, ni znaš, što Bega isto imao neke svoje stvari, ali ti opet imaš najbolje golmana kad zove ikada u reprezentaciji tamo, šta ti tako ponašaš s njemu, on igrao svugdje kad zove. Sad ti tako, znaš, što nisi ti tako i drugima koji tebe nisu ni možda ni kad zove, ni mislite o tebi ništa ni dobro, a ti s njima bio ono dobro, znaš, su oni bitni tu, onda će moja isto pozicija biti bitna i to, te sve te baš šuplje priče, ba tamo, ba ništa. Harse, dotaknuo se, pričali smo sad o Čiri, pričali smo o Safitu Sušću, spomenuli smo Mešu, spomenuli smo Robija i samo ovako malo da sumiram ovo sve što ste rekao, sve mi zvuči kao da kod svih njih je isti problem bio, a to je taj nedostatak karaktera, nedostatak leadershipa, znači nedostatak da kaže, momci, ja sam babo u kući, tačka. To ja kažem uvijek to, kad ti kod trener, kad nemaš karakter, kad su igrači jači od tebe, onda nema ništa od toga, nema ništa od toga. Nema ti, ne možeš ti da ti koji igrač budeš bitan od trenera i vidiš mimo reprezentacije toga. Čim trener tu nema tu da on kaže, ja sam ovdje glavni kad zove i ako ja kažem. I budi nekad, pokaži nekad da si kad imaš karakter. Ako neko ne radi svoj, izbaci ga iz ekipe kad zove. Ali on ne bi nikad izbacio, uvijek bi izbacio neke igrače koji nisu nebitni, koji nema niko iza njih, koji njega pomaže. On ne bi nikad izbacio neke bitne igrače kad zove. To je meni bio problem. A za mene je bilo jedino što je za sistem, to smo pričali prije kazuje, za mene je bilo onaj Meša jedini koji je on znao da pripremi sve. Znači on imao trening, uvijek pripreme, znao šta će da radi i sve to. Ali ovi drugi ništa od toga, kazuje. Jedino, ali ko karakter nisam nikad imao nekoga tu trenera, kazuje da sam vidio baš ja kad sam vidio Robija prvi put, kazuje, da je trener bio, ja se rekao, nema ništa od ovoga, kazuje. Ti imaš osjećaj kako on priča, on možda pola imena ne zna od igrača. Ti kakav ti trener, kad ti ne znaš imena od igrača, da se pripremiš dobro. Odmah mi to pokazuje da ti nisi pripremljen dobro, da ti ne znaš ko su igrači, gdje igraju i šta, znaš. On samo zna te bitne igrače i to je to. Njemu to, on mislio, ajde, ja ću sad s njima to. Nema tu, možda imaš čitavu ekipu, možda imaš 23 igrače koji hoće da se bore za tebe. Ako to nemaš ti ni sa 2-3 igrača da uradiš ništa. Da se ja malo pohvalim sada, ja sam trener, ali na nekom puno nižem nivou. Puno nižem nivou. Ali dvije stvari su jako bitne, na primjer, kroz sve te UEFA-ne, te kurseve koje čovjek ide i te licence kad ganjaš. Dvije stvari se provlače kroz sve te, znači od C licence do A koje sam ja išao, nisam išao prvo, ali eto, završio sam A. Da svim tim kursima dvije stvari kaže, dva argumenta su najjača, argument znanja i argument volje. Znači moraš im pokazati da znaš i moraš im pokazati volju, da ti je stalo. Kad im to pokažeš, onda ne može da te ne prati igrač. Znači kad imaš trenera koji gori i koji zna šta želi, ti ako se ne slažeš sa njim, ti će opet reći jebi ga, ovaj čovjek vjeruje u ovo, ovaj je spreman i da pogine za ovu svoju ideju. Ali ako si ti mrljav, ako ti znaš, ovako ćemo, onako ćemo, aj zašto, nemoj da se obrukamo. To ti to, pa to ja kažem, naprimjer, ja kad sam bio u Deportivo La Coruña kad sam bio i nisam uopšte igrao tada kad zove, ali došao trener jedan novi, Sanchez, zove Viktor Sanchez, on došao novi, znači on je sve znao o taktici, sve zna, znači on pripremi, znači do maksimuma pripremi ekipu, znači video, to su video, svakog jutra to je video kad zove. Dobro, mi smo bili ko roboti, znaš, tako je on htio da budemo, da kažemo kako, ali ja sam nisam igrao i on je mene uvjerio da ćemo mi da pobjedimo, znači ja sam kad sam izašao iz sastanka, ja sam rekao, pa ako mi saslušamo njega, mi ćemo pobjediti, i ne trebamo igrati. A ja nisam igrao, ja još sam ti na tribinama si uvijek, ja gledam njega, vidio ovo, baš stvarno, ako mi ovo uradimo, to je stvarno mi ćemo pobijediti. I baš je bilo ti prvi 7-8 utakmica da skoro smo, ja mislim 6 smo pobijedili i 2 nerešene tad na početku sezone. Ali opet ja kažem, ti ko trener ne možeš to
čitavu sezonu. Znači onda poslije te i ekipe te poprate i oni te vide šta ti radiš, uvijek možda ima neki plan drugi kad zove, znaš, ali on to nije imao, je mislio s time će kad zove da, i onda postoje malo dobio i malo i veći karakter i onda on misli znaš, pisalo se o njemu, vidi ga on neki novi sad, znaš, i onda on poslije se nije tako pripremio kako je trebao i onda nije imao taj drugi plan, onda smo mi poslije pali, kad zove, za malo smo ispali iz lige tada, ali to na početku kažem, kako se čovjek pripremio da je i ove igrači koji ne igraju uvjerio da ćemo da pobjedimo ako radimo to što on kaže. Znači, to isto ima toga tu isto. Malo prije si govorio o svim selektorima. Nama sa strane kad gledamo, to je nekako izgledalo uvijek da bi dobro počelo i da je čitav taj autoritet i disciplina i ne znam nija i taktička priprema i sve s vremenom propadalo. Je li to pogrešno? Je li ti iznutra si imao drugačiju perspektivu? Je li tebi to od početka izgledalo loše? Malo prije si za Prestečkog rekao da si na prvom treningu shvatio da nije to. Je li sa ostalim takav slučaj? Pa dobro, nije sa ostalim. Primjer, ja ima isto jedna kad je bio Sušić trener, znaš, onda mi dođemo na pripreme, dođemo poslije ne znam koliko, 2 mjeseca, dođeš, opet FIFA termin dođe, znaš, i dođemo mi na teren, prvi trening i on kaže ja već znam svoj 11 i onda ja mislim pa što smo mi došli onda ovdje, kazuje, pa ti trebaš da dođeš ovdje da se pokažeš, da možda da uđeš u ti 11. A kod njega odmah bilo ja već znam svoj 11, nemojte prejako momci, kad zove da nam ne polomite ja uvijek koji sam bio u dilemi, koji nisam znao da ću da igram uvijek i ja sam uvijek želio da se dokažem na tim trenizima, da kažem ja sam spreman da hoću da igram. A kad ti neki kaže trener, ja već znam svoj 11, nemojte se puno kad zove onda to odmah ubiju pojam ga, znači te neke stvari kad zove tu, ali šta ćeš to vidiš, prođeš, šta ćeš postaje kad ti, ako i kad budeš trener, probaš da uradiš skroz drugačije nego što su oni to uradili, razumiješ to? Harci, da se nadoveže malo na ovo sačno pitanje, ovo vezano za atmosferu koja je u mnogim situacijama bila dobra, pa onda malo padala. Da li misliš, na primjer, Safet Sušić uoči svjetskog prvenstva, da li je bilo nekih šaptača oko njega koji su govorili povedi ovog, nemoj ovog, da li je bilo pritiska od strane ljudi iz Saveza i to? Normalno, to je kod nas u reprezentaciji uvijek bude tako. To ti je... Kako? Ja isto sad ne znam, ali sad ali to se vidi, to se jedanput ti kad treniraš vidiš, jedanput vidiš igrače da će da igraju koji možda ne bi ni trebali da igraju, koji uopšte nisu ni zaslužili da igraju. Ja mislim kad smo mi tad posle, ja mislim svjetskog prvenstva, kad smo tek se vratili, kad smo izgubili od Kipra onda u prvu utakmicu, počeo on tu da se on nešto eksperimentiše, znaš, sad ćemo mi Kipar pobijed lagano, stavljao neke igrače koji možda nisu ni zaslužili da igraju. Tad ja mislim igrao je Sušić po prvi put, igrao od početka, igrao Prcić, igrao to, znaš, ta ekipa je bila. A mi smo još prije toga imali smo tu utakmicu protiv Lichtensteina, tu pripremu utakmicu. I tad smo mi i mi smo imali sastanak sa Sušićem, prije te utakmice smo rekli da ne ide ovaj sistem, taj što je on htio da igra, on igrao 4-4-2, taj dijamant, htjeli da igramo, znaš, zato što je on htio da uklopi sve te igrače da igraju tu, razumiješ, ali to ne ide. Kad kažeš mi smo imali sastanak, misliš na čitavu ekipu ili na... Ne, par, mi smo rekli, bilo je nas ovi iskusni igrača, tu bilo iskusni igrači, bio Džeko i Bišević, ja, Mujđa, Lulić, sve smo mi bili tu, mi smo rekli, šefe, ne ide, mi smo vidjeli na treningu da ne ide to. Mi smo protiv Lichtensteina igrali kako smo igrali, normalnu postavu i pobijedili smo 4-1, ili ne znam koliko je bilo tad, ne znam da li je to bilo tad, u Tuzli je bilo ta utakmica kad smo igrali tamo i onda smo se vratili, 3-0 i onda on bio ljud na drugo povreme što je loše bilo i morali smo čitavo povreme da treniramo, mi, on bio ljud, ne znam ja šta mu je to došlo, ti onda pokažem što ne znam ja, ali i mi smo tad rekli njemu, slušaj, i onda smo mi rekli ovi igrači među sebe, moramo pričamo sa šefom, zato što ne ide ovaj sistem, 4-4-2. I možeš ti da misliš kad smo mi došli tamo taj sastanak s njim,
on kaže, vi došli da me smijenite, jel? Znači, to je prvo njemu što je bilo, kaže, što je on misli u glavi, da mi hoćemo njega smijenimo. Mi što istinu njega smijenimo. Mi smo htjeli samo da kažemo da ne ide taj sistem, kaže. A on kaže, ne, ide ovaj sistem, kaže. I čao. Znači, mi 5-6 kad smo došli tu, kažemo, ne ide taj sistem, a on kaže, ma ne, ide. I onda posle, eto, izgubimo tu utakmicu, kaže, protiv Kipra. I posle od toga je sve išlo na dole, izgubiš u Izraelu, Kipar, u Wales 0-0 igraš. I onda to mu je bilo i tu i kraj, kazuje, on je, otišao je na svjetsko prvenstvo, on sad mislio, ma neću, ja slušam nikoga, kazuje, sad ja znam sve bolje i onda to ti je tako, kazuje, ali šta ćeš, eto. Misliš da si ti trebao odigrao 60 utakmica za reprezentaciju? Yeah. Misliš da si imao prostora da igraš malo više od toga? Ako se ne varam, kad su u pitanju zvanične utakmice, mislim da s 90 minuta igrao samo 15 ili 16 puta. Pa jeste, pa neko, uvijek ko će prvi izaći, ja ću izaći prvi, nije ko drugi. Ne zapet igrao dobro, ne igrao dobro. Pa ima, kazuje, to sam ja učito u mojoj karijeri, ja znam, kazuje, kako treneri, kazuje, čim ja možda jedan pas ne dam dobro, ja znam, polovremeno izbacuje nešto, čim ne ide, ja to prošao u mojoj karijeri, ja znam, kazuje, ja znam to kako ide, kako radi, ja znam, evo, na primjer, kad je bilo sa prosjenjačkim, na primjer, kad smo bili u Bugarskoj tamo, kad smo igrali smo Bugarska i kako zove ona druga? Senegal, da, tu sam I ja odem u Bugarsku, ja vidim, neću da igram, kazuje, meni nije okej, nema problema, došli su novi igrači, ovi, iskusni, vratili se, svi smo tu, i on meni dođe, kaže, Arsen, nemoj se brineš, kazove, protiv Bugarske nećeš igrat, ali Senegal igraš od prve minute. Ja kažem, šefe, nema problema, ja te respektujem kako ti hoćeš, kazove, ako ne igram, nema problema, ja sam tu da pomognem, to. I on je meni tako rekao. I ja vidim, kazove, protiv Bugarske, ne ide, ja uđem, ja mislim, u zadnjih 20 minuta uđem, ne znam, 25, i ja vidim, on dere se stalno, ja primim loptu, on dere se na mene, kazuje, ja gledam šta je ovo, nisam ni dodao ni loptu, ili povučem se negdje na neki poziciju da uzmem loptu, on ne, idi tamo. I ja sam odmah znao od toga da ja ne igram ti Senegala. Ja sam već rekao, kazuje, evo pljuni me, kazuje, ja sam rekao moj Dajđi, kazuje, Dajđa, ja ne igram protiv Senegala. Pa šta, pa ti rekao da ćeš igrati? Ja kažem, jeste, ali ja ne igram protiv Senegala, ja ne igram. I ja dođem u Senegal tamo... Jel Dajđa rekao, pa što nisi pucao? Jesam ti rekao da pucaš? Dajđa kaže, a pusti ti uvijek sa tvojom, kazuje, tom teorijom, to tvojom, on uvijek me nešto kaže. Ja kažem, slušaj me, ja neću igrati Senegala, pa kaže. On kaže, ma igrat ćeš, ba ajde, vidjet ćemo. Ja kažem, eto, dođem dan prije, tamo 2, ja vidim, ne igram. Ja mu kažem, šta je, kazuje a on kaže, a što ne igraš? Pa jesi ti rekao neću da igram? Ja kažem, ništa mi nije rekao, kazuje, i to ti je tako, toga mi je bilo, isto postam ja isto i rekao, a šta ću više ovdje da budem, kazuje, nek igraju mlađi sada, kazuje, i eto, nek on svoje, kazuje, tu i tad je bila moja zadnja utakmica tu. Ajde da probamo, pošto smo nekako negativni čitavo vrijeme, da probamo malo biti pozitivni na kraju. Odigrao si ipak 60 utakmica za reprezentaciju, neki od golova su stvarno bili fantastični. Koja je onako tebi utakmica koja ti je ostala najdraža i koji je gol koji ponovo pogledaš na YouTube-u? Pa ima ona utakmica, na primjer, u Kiparu, ona utakmica, na primjer, to je isto bila jedna što opet smo se borili za taj baraž i to, vratili smo se iz mrtvih i vratili smo se, imali smo možda jedan bod u ti 4 utakmice što smo igrali, dva boda u 4 te utakmice i vratili smo se i mrtvi opet. Ali da ispričam tu samo ta prije to Kipra ta utakmica, kada je to Wales i Kipar da ispričam samo znači Bardari, tad sam ja bio, u Americi sam bio tada, i onda bio sam u Španiji sam bio, izvini, u Španiji sam ja bio u Depor i bila prvo sam ja bio Asmira da gledam, znači to je sad bila prvo, sam ja ošao Asmira da gledam, znači to je bio prvi problem naš, Korunja, Porto, to je 2 sata, ja sam bio slobodan tada i ja sam rekao imao svojim igračima, ajmo gdje gledamo Asmira, igra protiv Chelsea, Porto igra tada, okej. I sve je bilo to. I onda poslije on meni vraća, zove to tu naš, ne igraš, zove u ekipu, a ideš tamo u Porto da gledaš i to, znaš, i ja mislim se, šta je ovo sada, zove, i sad ja ne znam, da li je to bila ta,
kad je to bilo protiv Kipra smo igrali Wales? Koja je to godina bilo? To je 2015. 15. Ja sam... Kvalifikacije za 16. Da. Ja, za 16. Taca, I onda on mene zove me Baždavić, kaže, ne znam da li bi te trebao zvati ili ne, znaš ovo, kaže, ja kažem, šta je, znaš, pa ne znam ovo, znaš, daj mi još, kad zove, daj mi još jedan dan da, razmislim da li te zovem ili ne. Ja gledam se, šta je ovo, ja mi zove me, pita, jesi spreman, hoćeš da dođeš i ovo, on mene zove i kaže, ne znam da li će da te zove, a to bilo ti Wales i taj Kipar, ta kvalifikacija 2 utakmice. I ja naljutim se, ja bio u Porto tada, ja se naljutim, ja ne mogu da vjerujem da je on mene zvao da mi kaže, moram da razmislim da ćete zvati, kaže, zašto ja sutra? I ja ga zovem istu tu noć, kazuje, ja mu kažem, šefe, nemoj da me zoveš uopšte, neću da dođem, kazuje, neću uopšte, nikako ne dođem, kazuje. A on ne diže slušalicu tada. Znači, ja ga zovem, znači, posle tog razgovora, znači, ja se tako iznervirao bio da on mene zove, da mi kaže, daj mi još jedan dan da razmislim, da li će da te zovem ili neću da zovem. I ja skroz poludio, ja ne znam, ja mislim bilo ta 2 sata navečer bilo, ja ga zovem, mu kažem, da ga isplijem, da mu kažem, nemoj me više zvati nikako kad zove. I eto, sreća nije nije digao slušalicu kad zove i onda me pozove i eto, zabijem ta 2 gola u Kipar i odemo, eto, ta situacija je to bila ta, eto, što ljudi ni ne znaju to, ali eto, to je tako bilo. Za me što si govorio da je bio spremniji taktički od Papeta i od Robija kasnije. Ja. Ali reci mi nekako zadnjih onih 4 utakmice u tim kvalifikacijama, znači Kipar pa Wales, pa 2 put Irska i onda smo igrali nove kvalifikacije. Nekako sam osjećao da se to počelo raspadati ta njegova priprema. Jer smo napucavali loptu, znaš, tražio se Milan dugim loptama. Je li to nekako bilo, je li to i vama tako izgledalo ili je to samo bilo prirodno stanje stvari na terenu? Pa dobro, na primjer ti protiv Walesa kad smo igrali, nije loša igra bila, stvarno dobro smo igrali kad je bilo, je dobra igra u Kipar, imali smo dobro igru, nije smo igrali nešto duge lopte, ali poslije onda kad smo ušli taj baraž, onda poslije on počeo nešto da eksperimentiše onda kad je, ne znam nija šta je on tad tijelo. Ja, znaš, oni se zabiju, bila ona soba tamo u Zenici, kad oni uđu tu i 10 sati sobu provedu, kad zove. Ti nema od toga ništa kad ti 10 sati budeš negdje u sobu i imaš 5-6 ljudi tu, svako ima svoje nešto da kaže, znaš. I onda ti uvijek možda je ovo dobro. I tad je bilo ispalo da Cocalić igra kad zove, na sredi terena. A nikad nije igrao kad zove u komunikaciji. Znači, ja ne mogu da vjerujem kad je to, kako su oni sad do toga došli da on mora da igra. Još pogotovo kući. Ja, na primjer, da je to bilo vani, pa okej, a ti kući moraš da pobjediš. Znači, moraš da igraš, da napadaš, da pobjediš, da nešto više golova. I mi smo počeli odmah već kad zove kući da igramo taj defazivni fudbal i onda i posle kad smo ošli u Kipar nismo mogli ništa tamo, nismo ni prešli centra tamo, kad zove Irci nas na trku, na snagu, kad zove pobjedili, to je to bilo, ali to se možda moglo i drugačije se napravi, ali šta ćeš, ima tu dosta kod nas ljudi tu što uvijek kažu njemu to trebaš da radiš i to, sad ti ne znaš ko su ti ljudi. Da. Ovo je jedan jako intenzivan razgovor, Arsi, hvala na iskrenosti i nastavit ću još, ali moram, što ti više slušam, sve više i više mi je ovaj razgovor, preslikan razgovor sa Zvezdanom Misimovićem koji smo imali prošle sedmice. Da li ste obojica bili žrtve tog vašeg stila igranja fudbala? Da li zbog toga lako bilo treneru izvati tebe, ne trči, ne bori se. Ne trči. To uvijek ta priča. Tu genijalnost. To uvijek priča ta ne trči ovdje, ta čitava karijera ne trči. A evo kad gledaš sve ovdje statistike, ja pretrčim sve najviše od ovih svi ovdje. Možda ja što ne pretrčim ja možda brzo, ali možda taj isti tempo, a to je šta ima to veze, opet se trči, ali kad zove kod nas ti odmah ne trči, ne kliže, ne uzima, pa nisam ja takav fudbaler, šta očekuješ ti od mene, nisam ja tako. Ako ja, na primjer, ne dam loptu unaprijed, tu me gledaj, ako ja izgubim loptu, glupu loptu, onda tu gledaj, ne mogu da gledaš neke stvari što nije moj kvalitet tu, znaš. Ali to je kod nas uvijek tako bilo, znaš, uvijek kad se ne ide i odmah na ove igrače što možda ne trče, koji možda ne izgledaju ovako brzi, znaš, to ti to.
Znaš šta isto mislim, Harsi, ovo je neka moja teorija, možda sam i u krivu skroz, ali moram i podijeliti s tobom. Opet smatram da vezni red sa tobom, sa Misketom i sa Pjanićem, na primjer, to je luksuz veliki imati na terenu. Znači to su 3 čovjeka koji mogu potriti loptu uvijek i svakome i mogu napraviti haos. Ali isto tako, ako nemaš adekvatne ljude iza njih koji će zatvoriti prostor, onda imaš problem. A mi smo pored vas trojice još imali Mujdžu, imali smo Lulića po stranama koji su šinjali prema naprijed i onda te ostane Spaha jadni zajedno sa, ne znam, nekad sa Bičakčićem, nekad sa Zuplom i onda to izgleda... Ali to je u suštini problem ovoga što je Haris govorio ranije, nije problem... Ti u reprezentaciji imaš neki profil igrača i onda od toga praviš sistem i praviš organizaciju i praviš taktiku. A mi smo nekako u sve te utakmice ulazili sa nekom taktikom koju trener ima i onda u nju nešto ubacuje, a to ne liči ni nešto na kraju. Pa eto, mi smo odšli na to svjetsko prvenstvo sa tom sredinom, Pjanić, ja i Miske. Mi smo igrali uvijek tu, sve te kvalifikacije mi zajedno igrali kad zove. I ali nekad je bilo isto, Zahirović je igrao tu, Rahimić je igrao tu, te malo jače utakmice i to, I onda normalno ti trebaš da nekad, znaš, mi smo naivni nekad, mi hoćemo da napadamo svi, znaš, ne možeš ti, nekad da ostaneš 4-6 igrača, uvijek 6 igrača mora nazad ostane, ovi drugi 4-5, što su naprijed, kad zove, nek radiš šta god hoće, ali uvijek imaš taj blok nazad ali to se nekad uvijek nije ni cijenilo, razumiješ, a to ti ja kažem, to ti isto već zbog trenera, kad zove, to ti je sve zbog trenera, ako ti on nema tu ruku da kaže, vi ste tu i čao, ko što radi, na primjer, Klopp, na primjer u Liverpoolu. Svi trče za njega. Što? Oni su svi da kažu neće trči. Svi su multimilioneri, kazuje, neće trče, ali svi trče, bore se, kazuje. Atletico Madrid isto, kazuje. Sve ti je to ti je sve trener, ruka od trenera, kazuje. Nema tu. Ako ne radiš, ajde sjedi, ima drugi, kazuje. Nema tu, ali kod nas nikad to nije bilo, aj sjedi, ima drugi. Nego kod nas ima samo taj, nema drugi. Niko nije dobio drugu šansu i to bilo. Dobro, nećemo više zadržavati Harisa zato što nam je Haris rekao da ide na trening pod navodnicima. Video trening, pa ne bismo da zbog nas plaćaš kaznu. Ono si jednom platio kaznu na Gio Valjadolidu, je li tako? Ne, jednom sam imao, to je bila isto kad zove u Izraelu bila kad zove i bila ne znam, trenerom, vrati se iz Brazila sa reprezentacijom, kad smo igrali u Braziju u Švicarskoj, kad smo igrali, koliko je 2-1 izgubili iz Brazila i ja se vratim i dođe trener, kaže neš igrati ovu utakmicu. Ja kažem što? Kažem pa ne uklapaš se u moj plan za ovu utakmicu. Ja kažem šefe pa sad sam došao igrao protiv Ronaldinha, Neymara igrao, došao sam u Izrael igrao neke bez veze ekipe, znači ne mogu igrati protiv njih, jel? Kaže ne možeš, kaže ne uklapaš se, kaže ok, ja mu kažem slušaj, nemoj više samo pričaš nikako, kaže ništa više samo. I onda on iza mene, ide on iza mene, mi nešto priča, kaže daj pa bješ nešto priča s tom nikako. I onda odem ja da morao sam idem kad zove sa advokata s njima tamo sve. Da mi kad zove i onda me rekli kaže dobio si $25,000 kaznu i mjesec dana kad zove suspenzije. Da ne budeš sa ekipom. Ja kažem, evo mi je najbolji kad zove poklon za moj rođendan. Tad je moj rođendan bio, kaže, tamo ideš do Holandiju da vidim svoju familiju i sve vam najbolje kad zove, čao kad zove. Ali dobro, ja sam više puno tu rekao, nije to sad sam zbog toga, nećemo sad pričam, ovdje sam ja rekao sve. Dobro, ovaj put nećeš platiti kaznu. Ne. Pa dobro, bit će red. Ništa, hvala ti puno što si nam bio gost, hvala ti puno što si iskreno pričao o svemu i stvarno puno sreće sa Cincinnatijem, nadamo se da će početi liga. Hvala vama. Sretno vama isto sa vašim podcastom i sve. Hvala ti puno, hvala puno. Ćao. Ćao, sve najbolje, čao. Pjanić, Misimović, and here's Edin Dzeko!